kumsang ni pasari thleng khan ni som ni panga February sang khazariat som kwa kumadin chan aizol khopui chu khopui enkol dan shan nei lovin khote zok te thingtlang village rural enkol dan angin enkol ani thina kumsang ni som pakhat chiar puya khan mi noi ni sing kwa sang khazariat som ni pani lai an lo umta a chu chu Mizoram mishing cheng za som ni paruk point panga pakwa ti na ani India dan pui 74th Constitutional Amendment Act ina aphut angin mani in rail bol na shan nei turin Mizoram Municipalities Act 2007 noya Aizol Municipal Council chu July ni khat kumsang ni pariat khan bulchan ani a Aizol Municipal noya Councillor Ward som pakwa le veng local council somriat pathuma thenni in thanlo member som pani MLA som pakhat le Lok Sabha MP pakhat nen anwa in member som thum pakhat an om ani November ni thum kumsang ni som khan in than nama saber nei ani a chutiang zel in veng local council po enkol tura than ani ta zel ani Mizoram chuan Aizola cha municipal council din alani a Constitution hian anna tho tur som pariat ape a ma se hi state sarkar in andu danin an semthin ani Aizol municipal noya chuan solid waste management bolho paile songbol street light parking building regulations licensing regulations advertisement and hoarding regulations birth and death certificate registrations te anni funding hi Central Finance Commission atangin State Treasury alutin ninga chung an kol theya chu IRA an kol chuan state sarkar hian penalty a choi nge tur ani AMC hi autonomous in rail bol na shan pa nei ani AMC in khaidia dan hi claim te han soi ila mayor deputy mayor executive councillors le councillors te hi than mipuiten an IO an than anni a municipal commissioner le officers le staff dang te chu na thok tu te anni councillor big an kutati tur le an thunei na le ham that na te han soi ila monthly remuneration loman cheng sing khat le cheng sing khat sang thum zanga atanga sing hi sang khat allowances sumptuary allowance ward allowance house rent allowance transport allowance te anni hengba ka hian household pion hi mayor in pani le midang zongin pakhat theu nitin cheng zathum somriatin an chhor theibok councillor ten an ward chung cheibol na turin kum khata ward fund hetiang hian an nei General Fund noi somnga property tax return noi som pani le singni property tax return hi ward tina rual khai taka semthin ani AMC hian in than voi ni lo nei to in sarkar ma saber chu congress le ZNP tang kopin an siama election voi ni na hi MNF in sarkar na an la a kan hmalok February ni som paruk kumsang ni som ni pakhata hian election voi thumna kan ma chondon ani clear tu te in zawa in si bai ule Miriam Bo chung kania tuntruma hian kan hmaloka AMC in than lo tur February ni som paruka AMC ward number 3 councillor candidate te Kawmna kan nei dona he ward ta hian in party pathum MNF congress le ZPM 10 candidate an ron nei dona chungzinga chuan ZPM le congress 10 kan somna minti hlawhtlin saka kan lom hle ani Zawhna te hi keima anin ron buat sai mai lovin ward chunga veng panga te Ramhlun North, Ramhlun Venglai, Ramhlun Vengthar, Ramhlun Sports Complex le Laipuitlang te YMA President tinte kan bepopa anin Zawhna minron nei saka chung kan veng biak panga te zinga palite nen atangin Zawhna hi aron luta chu mai ba ka AMC Councillor Hmeichhia lo ni to tun term mangzo cha Pi Zomuanpuii Ralte le PM Zomingthangi te le helaya ward number 3 ya kan councillor chhuak cha term mangzo cha Pu K.Romawia le kumsang ni som pariata MLA candidate Congress MNF le ZPM kan MLA nilai kan bial to MLA nilai te na tangin Zawhna te hi kan khon khoma chuwan chuanin keima ni Zawhna ringot kha kan zot don lo ni ti kha karon soi masadua AMC ward number 3 hi MLA biala chuanin Aizol not 2 ni in ma na tang to in bial ngai nom tak alo ni tuna po hian kan candidate te hi thathe tho tak mai an ni bial ngai nom tak kan ni le don boka he show kaltlang hian kan candidate te bi chianna shiat chianna kan nei don ani kan hmaloka AMC in than lo tura ward number 3 Congress candidate Pi Mimi Lalhmingmawii Ralte Kawmna hun kan nei dona ama saberin in Kawmna hun tha a hun chep takara min pe lom thu kan han shil ngal ma saber phot che Zawhna hi in zot ngal mol ila hun kan nei tamsi lova ama saberin he principal ini school principal ini ti kan shia chuanin hei Congress candidate ini ti kan shele tok mea ward azawa veng panga kan oma chulai chuanin ichan chin tlang pui hi min shil ro le ipian le morna te in chung kwa to na ipasal fanau te le na tho te pon yang chu
o kaming hi Mimi Lalhmingmawii Ralte ania kapa hi subudar Artlanga ania kanulan matsuani tuna zema bok notan oma unau parukan niya Hmeichhia pangale mi papakhat kan ladam kim veka tin kapasal hi bilal sang liana Mapuii ania ani hi tuna hian PHE department AMC asonin deputy director in a oma chuan fa pali kan neya mi pa pathum an zona no pangbera Hmeichhia kan neya upaber hi graduate ve towa abak chu zirlai vek an la neya upaber kum som ni panga no pangber kum som panga an neya chu tiang ang chu kan ni kan chung kwa tin kan na tho hi school Montfort Higher Secondary School Ramhlun Notami hi principal kaniya ani to kani boka chu kan khosak dan ani ka chanchin tlang ni chu nang ma din ani am kapasal lodin masak hi nia chuanin ani hi sarkara te luta ka wangin keman ka chunzom ni pasal chu iwa wan ve to pa na thlingin tikhani wa in pe ai fak omle me tin in school hi hei kalo shiat ve dan in school thalu tuk mai an pass zel an ti ang school khani chutlai principal nge mai kan han kom the che hi lawm ka ti chuan Zawhna danga lut le ngali la hei nangma I in shiat dana hei mishing te chuan pon lama kan lo mu dan che oma nangma in shiat dana nangma hianin idu de ulai le idu lo lai te omem hei asap tong tak chuanin strength le weakness come in thayam ka strength ta hi chuan tong chai mi ka ni na hi ania ka ngai pui mo ema chu ka chakna narani chuan chumi lo le chu enge pa de umeya thil ma chon mani ma lo om ma chon ve chi hi kania kapa hi parorum tak tumru tak me nia chu tam tak kala ka chuna kadin kan una po ka chun pe ra ke ma hyang ka pa hi chuwang chong ka ma lo om to kha chu har sa de po ni se ka fight fe top chu tiang mi chu ka nia chu ke ma chuan ka strength ve ni chu mi ngoro strength isoi ka shiat le du pakha chu hei school a hianin no pang thu han oi vak lo te le chung te puna ti ngai nan shiat lo te ingting ei lo ma chon thin ti kha strength ta chuanin kan ron zot le du che ni ta hi chuanin mishing hi katia ka mudana hei rorum de ule na te wa inti chi po hi kan om thowa chumi ni lawa chuan tlei rol lulul kan ti ang chi te hi chu do thaina nen anmahni zuksha thiam na ne na en kol hi chuan zoi nan rel ro hi kan long ne a kan dom kang a to pa chuanin an chuak ve nge thina chu tiang chuan no pang har sa deu po hi kan ne ve thin nani tak chu chuanin I weakness kha I chaklo na la ye shiat kha weakness po hi nia hei smiling face ka nei lo lut tuk hi ania chumi wang chuang ka ru thalo ti na po ni chong lova tuna po mi min sei dan chu pi mi chu smiling face a nei lo min tia chu ka chak lo na nia chu wang chuanin mi pui po ina hemi ko nga hi chuanin min lo sia thiam na kha ka dil ani ka nui lo wang khanin ka thin rima mo anmahni kha ka va bidu lo moti lam pang ni lovin ti te ang karil ru kha athar rang ani ti kha min lo sia se ka du ni weakness a po chu thin lung khade ani lo de chu thil thatak alani thawlam tro Zawhna pani na han lut le nga lila hei mizo Hmeichhia a hian tunge inga isan ber ti hi ka hricha ka engwangi nga isan chan ti kha toy tein min han hril re ro le mizo Hmeichhia chuan hei piri hi ka ngai sang ber ka ngai san na chan chu no in vong tak mai ania hetiang kumani to na chung hian kini hian kan tluk lovani a poster shim a po hi correct poster a thut dan reng te engkim mai hi no in vong thlap in cheina taksa ti te
ei le in ti zong a hianin mizo Hmeichhia hian a aya taima le in enkol tha hi an om karing lova a chanchin te po ha ton ma chanchin don kom na te po ka lo chiar ve china chumi ba ka pasal fanau te a enkol na te po ania hei ramshwai tu ber chief minister nu puite ania pasal te rongbol na raman enkol na te toy om tha ema chuwang chuanin ani hi angai san katini ni pathatak phena Hmeichhian ti zong te kha ani tak chu ti chuanin Zawhna pathumna kan kal le nga langa hei I campaign ve na sa to viawnga kan wat hi azaw veng pangala ania I campaign na sa to em campaign na sa ve to ini le I fangchuak de vek to em la fangchuak vek lo 75% vel hi chu ka kal to ani za asom sari panga vel kal chwa to chu that thokhat to nga chumi I kal to na chuanin ka zo du che chu I campaign to na a khanin ing hian nge iril ru khoi deu te a omem chu sut kyang thei chi emo a solution enge mo han siam that thei om ta ang se tiang ang te chu soi turin em o ril ru la deu chu miri theile mi hausa inkara zaw katia I veng monga te khoi ama kan kalna chuanin khosak har sa tak mai muturan lo oma hei enge kan ti ang in chung han lu re atanga din hunan niam ti kha asyam ngala ele barzon na te po chulai chuanin karil ru ala hle meya thei topa chanpui thantlin kaloni chuanin thei topa chanpui na tur ka thinlunga hena lu sut mai ni chumi lo le chu heavy korvela bolho kan pai na salut tu ka he alo langter tuar mai mo chu tam khok meya chu bolho pai chungchanga pop mi puite kan la ewer tok lo mon chu o katia hemi inzirtir ba ka khang kha apai na muran pai theina le kor te kha han khu fai ta vek mela bollo pai theilo na tur khan khangte ania chu lo le a chuanin approach road chia kha veng then khata gas la pon har sani an gas put na tur kha step kha kan entry na mo a thui tuk meya chu khanga khan motor tekhinan pick up tal te lut ve thei se chuan gas lo po chu I momo lam na tur kha chipa an phur har salu tu ka kha atam em meya kha veng tina khang muna khanin in kalpona tur motor lu theina tur kha ngai toilang chuan khosaka ol samanga tin khang motor ina lu kha chuanin automatically in kha veng kha lo changkang chhozel dona chu kamit la zwal ten ni ani le chu veng chu khoi lai veng ber nge ti pani khatal ata avai na ngai lo pani khatvel tal khu ramhlun Vengthar te khu ani ta ni step kan kal thui ema kan muwa an din hun tur kha ka ngai to ke ni mari phur lo po campaign kan kal ringot bo kan thor loi ania an bazar na tur le an thil nam na tur hi har sa om mange katia ramhlun Vengthar tin sport complex te poni thowa sport complex a po khwanin step kal na tur tam khop me ani le chu chuanin channa pe che em hei katling nge anga kan ti fel sak te ang heng hi chu ti na te hi pe de che em te reng me ni tak chu ti chuanin adang po soi tur la tamanga ma ro chu hei soi le soi nu hun kan nei si lova Zawhna palina kan nu le nga langa hey tunlaya chanchin buwa te social media te le thu soya te po kan she thina ruling nge ti hi ani thina hi nang pon she to em sheto hey tuna pon I thantlin lo ni tala hey tling nge tura po lo ngai la I ruling nge ti hianin ati hnual che em tin enge he thili I hmu dan ti chuan lo tling ta angla chu ke ni chuan tling nge la po kan du ta state ruling sarkar tuna ruling sarkar ni mek ten hianin tho ho na thatak in nei thei dan tur min han chil them nia hi soya tam khop me ruling nge han ti te AMC hi chu autonomous body shanhlak anita chu central atanga fan ashan thlak local ania chuwang chuanin state sarkara
ruling nge ti kha ruling in omzia anei lova tuna chuan karin thlang dona khata achak chak kha ruling ani zok dona chuwang chuan state sarkar ruling nge ti in omzia nei lo ani chuan in nual pha na ni manglo reng tin chu ba ka state sarkar nen chuan in kan du cheu chu kan ram hason na turania aizol AMC chu aizol mason na turania mason na tur zong a chuan state sarkar nen tho ho thailo na tur om lo ramtan le mi puita na thato na ni chuan in thei top tlo mangai ni pon I tlom thei em thi kha ni mo ani chu ti chuan Zawhna top lampang ke ma ni lama tanga Zawhna top lampang kan zot chenga in manifesto toite min shil thengem tin in manifesto kha kan en thua ka athuya a thalom khop me he tuna han soitai lang chuanin kan hun hian in min dai don si lova chuan chan a toite min shil thei ba ka zofa te Jerusalem ai zol kho pui hi ti kha ka zuk mutani zoram tharan ti angchi de uten en do in ang de ulo mo ti de ka ril ro hanin ron oma kha ril ru hi ron lo ave em ma chiang le zwalin toite in manifesto ka min shil them nia Jerusalem thar hanti kha a ming ro pui khop me ni I kan ho tu ten I aizol hi state capital ri na ange ya zofa zong te ta na mun no mani theina tora an enge manifesto an do na ni ya chawang chuan a ming po kha khan han phwa ani ya enge khopui nuam chenatlak nuam le ral muang te mo ani theinan tin mere theite thlamuan na tur ani theinan te tin zilna mun tha ani theina tur te le khopui thiang hlim hrisel chenatlak ani theina tur khanin kha atlang pui deuh chu ni mei atam deuh soidong kha chong kan soiseng lowang ani le milre theiteral mon na tur ti mi kha o khalai te kha toite min han shil fia le them engtin nge an ral mon dan tur kha re theite exonna mani phak tok te exonna han siam sakha sarkar scheme tam tak te po om ta I khang kha AMC na ama wat chewa ati thei tur ang chi kha tam taka omani chu achip char chuan tun tin huna chuan sei thei shi lowang ani tak chu zofa te Jerusalem ai zol khopui chu ron thleng thuai se ti chu achak omin mu achak om hle me ti chuanin Zawhna top ber ke mani lama tang chuanin kan zot chenga he school hi hun rei tak sang kha zakwa som kwa panga atangin ilo enkol to ang anei tu nu nei tu chan ilo chang to ta chuanin he thalai te abikin tlei rol te hi nun kong dik an zot heina tur hianin enge poimo iti tin he kan wat chunga po hian he ramhlun chu ti khati he damdoi te po aniang chu chi sang ka tiang ang ming te po hi kan ming te po he tianga hianin alo lamri ga lo ni photo thina he engtin nge a solution engtin nge ti dan tur nangma AMC councillor lo ni ta angla I power ni ti done kan ti na lilavin enge hemi a khai chhuana tur mo ti thatna tur thalai te nun ti thatna tur hi enge ingai dan min shil them kan wat huam chunga thalai te nun kong dik an zo theina tur chuanin hun all nei tam lo se tin infiam te war se recreation center te nei cha ila infiam mi ho hian ru thei thilan ti pe lovin ka sha chuwang chuan chung te chu nga se tin school hi kal nge me se school an drop to hi chuanin hun olan nga lu to ka thil swal ti na chan si asang lu to ka chuwang chuanin school hi kal nge se ka ti ni ani adik cha hun ol kan nga lu to hi chuanin nge thlem te po hi kan ol de walom tro ole khati zong kha ke mani lam atanga Zawhna kan ron zo theite chu ani kan soi to angin Zawhna tam zok hi chu Aizol Municipal Council Ward number 3 atanga veng panga atanga Zawhna kan khonkhom veng pali atanga ron lut te Zawhna kan ron zot don ba ka MLA candidate tuna kumsang ni som pariata MLA candidate party pathum MNF ZPM le Congress party atanga kan candidate te atangin le kan AMC councillor chhuak ta
tun term mangzo che Pu K.Romawia atang le AMC Councillor Hmeichhia pahnih atang te in Zawhna kan khon khoma chung te chu kan zo angai avangin ke mani lam atang chuanin Zawhna kan ron ti tam lova Zawhna hi kan in zot le ngal dona Zawhna pakhat na hi kan in zot ngal dona Dr. Vanlalthlana aizol not to bial to MLA Zawhna hi kan ron chiaranga he min ron thon ang hianin ka ron chiar dona AMC Ward number 3 huam chunga veng tintana iti saktur poimo iti ber pakhat tu han soite tiania chuanin Pu Laltlanzova Khiangte kan bial aizol not to MNF party MLA candidate le Ward number 4 AMC Councillor Chhakchhuak Zawhna hi ain ang dewa chuwan chuanin hei kan ron zot rual don ani AMC in thana hian lawhtlin tala aizol khopui le ibial turtan engmason na nge thlen itum berti ani an ron Zawhna hin anga iwat chhunga mi te veng tintana iti tur le aizol khopui tana ti itum lawhtlin tala ti kha Zawhna ani AMC Ward 3 hianin lawhtlin ta ila veng tintana ka ti tura chuanin masavera Ramhlun not aveng lian ber han sei taila Ramhlun not hi so tuna chuanin veng mong lampang hi develop angai hle meya bongkon south lampang ina anron khu kanin rina mo kanin rina so koranron khu ta chu chhunzom ve angaya tin bolho pai safe nan le kalkong in kalpolo ni chin po approach road ka soi ang deuh khan veng mong lampang tena ol sam taka anron chho ve theina tur kha ania chu chhunzom atan enge karil ro kaloda anita tin AMC road le heta college road taite tui khurbul thanglam hoina anron chho theina tura motor kaltlang tir so karil ro chuanin alian pakhatte ania Ramhlun not be ka chuan venting soidong khan atam du don sia chu te chu Ramhlun not a soi phot taila chuan Liansailova Ramhlun Venglai po kan va kwalna khanin hi aveng chhak lampanga khianin pu Vanlalthlana in a train heta pu Liansailova in lampang korzo kanita aturu tuka kha kanan kalna po khan bolhlo atam lutuka katulai kan bolhlo rimnen tunlaya phei chuanin plastic kan mangna sia plastic bottle le sarang nen poi lutuk ta khang kha le ro alo sura korte ron no ta chuan chu mai ba ka tikhan ro tuin alen thata luia azuk fin le ta luia nungcha te ta na poisia country in tur te nen thleng khan effect tam lutuka kha bollo pai lo nan nen khami korakha khu fekha kamita langhal to pani chu kan kalna khan venglai chuan chu lian lutukin karil ro ngal ania ti hlawhtlin ngei po kha katumani Vengthar dim le veng hrisel le zual along nan chuan venglai chu mi point big le chu sei taila chuan Ramhlun Vengthar po khuti tur tam tung be kan han kalna vela maro chu sei le sei no heta veng mong teu ho bok akha karil roa motor te han lut ve se chuan kho sakhi ol sam don mange katia chu sport complex atangin konga rongkal phei ruak to chu han chhun zom chuanin har samia lo tani chu pick up te tal han lut se guest te ol sam takin an la thayanga tin an bu fai lak te ele in zong an lang na kha ol sam takin an kal thei don ta chu Ramhlun Vengthar chuanin chu karil ru chu lalian khop meya chu ani le ifan na tanga ti ngei tu mang fan atangin na thayang ani ta chu ti chuan Laipuitlang chu lo po chu mo Ramhlun Vengthar anga pon fan atanga ti om tak chu thlanmual te po mi anin voidonin an in kha chelu tuk to omnak an lo nei tha to lawa chung te po chu ve om khop me karil ru lalut tukani chu po chu ma chang dei to sia ta nia mo
ril ruwa ka von rew ni chu pho chu a thei dan tan in chi hrang hranga malak kan tumang chuan Laipuitlang lampang khi Laipuitlang khi ka hankal venwal to a khi recreation center an nei mo chu MLA te po khanin afana chang khan eng mo chu alo pe lungten lo rem tha chalai ngai pui mo kan ni boka han ti te ang tin ka fa te chalai vik an la nia tin chalai en gol to kan ni boka kimi recreation center khi ti changtlun chak khop me tin fan hi semrual turani wain voi khata tampuk puk thailo ma se ale pek zel atana chunzom zel te khinan MLA in lo ti to a chunzomila MLA pon chunzom le se ti khan a thei dan dan khan ti taila tin than mol kong po an nei thalowa an problem lut tuka chu fura phei chuan a sheom lut tukan tia chutiang thleng te chuanin enge ti sakha katumani Laipuitlang te po chuan sport complex lampang kho ani po hei mi zo chu thlan inphum thin kan nia an thlan mol te po kho kor lampang nai kho furwa tuite han ta se min mai thei na chance kha asang ani khungte khudo thatte ngai dona chungte chu karil ruwa alang liang kho me aveng ang in no apur hle me chu I campaign po I zukte hoi vel mai lo ti po shiata veng tin ta na I machop te po ngai thak nom hle me ti chuanin Putlanzova Khiangte na aronzo ami pakhat aizol khopui ta na mason na thleni tum ti kha min han chan sak le them toy te traffic tot lu tuk hi congest lu tuk hi heber hi tun tin muna chuanin karil ro la tu ania chu kan khopui te chu plan lawania chu ti chung pon kan kong pui te rin aina lo zawa feng tin mai a hianin parking lot thadeu te nei theila tin so example han petaila Damari ate po Damari YMA hall chhawna angte so akong so lai thataila a hnuaia sonin parking na han siam taila chon kong chhong kan ti angte po kha a thei me tin government bizo higher secondary school chhawna step te po kha khatiang han lai thavek taila tin civil hospital bul kong so song te po so millennium nena a kong chung in zong na han lai thlapok taila a hnoi kha parking nan siam taila chon akong khati khan siam le me taila ti khan veng tina khan khoi ma chon ti na tur kha ve zela chumi chu ti la kan nun phung poi zianga chu aizol khopuya chuanin chu ka vele ti katum ti meyang mani ti thei chu ani lawanga ma se ngai o ka ngai poimo chanrwal vek chuanin ti thei dan oma ani tak chu ni parking te traffic jam te hi kan boina berania chu han sut kian vat ni thei se chuanin du thu sam chu ani ti chuanin kha kan zona pakhat na ne zona pahni na a hianin kan lut le nga langa hi Pi Zomuanpuii Ralte Pi Mapuii Ward number 1 AMC Councillor Chhakchhuak and term nung berami ti na ni ta Chhakchhuak han ti khanin Zawhna te chu AMC a thlantlin lo ni ta la he thlantlin rongbol na ikalpui na tura hian engtin nge mi pui nen in ne nai taka mason na rural aizol khopui le ward number 3 a thlen tura I machop te min shil theyem chuan Zawhna pahnina a omle nga la nina designation nge ida poi mo ang mo phurna responsibility ti hi ni a ma khanin ward number 3 le aizol khopuya I machop inei te khachu ingai poi mo te khachu kan ngai thazo chi a hi chu chan ngai lawa da taila engtin nge mi pui nen in ne nai taka na I tho dan tur khami le ni na designation nge ingai poi mo ang mo phurna responsibility ti khamin han shil role mi puite ne na in nai taka tur chuanin enge transparency poi mo in ka siamo transparency se chuan chumi atan chuanin NGO te nen committee te din taila ward committee khani na tur ang tak khan function taila ward committee kha councillor le local council
Vengthar local council member pani le prominent citizen te le Hmeichhia telna te nia khang ho nen khanin kan in hnai takin thil kan ti ho thayang karing structure omsa thil di na tur omsa ani danang taka kalpui khan in hnai taka kan om dan tur chuan ni deuh berani mo chuan designation nge mo phurna responsibility ti kha kha designation asan chuanin responsibility po sangin ka sia akal kop theya chowang chuanin keima mu dana chuanin asan po le responsibility asanga a in ang rang kati ka responsibility kha ka thei topin katiang ani tak chu intilal amo khami ni na ringota khani ni han om vung don lo ni na ni mo ani tak chu ti chuan Zawhna pathum na hi kan kal le nga langa Ramhlun Venglai YMA Shrine tu te ne na tanga kan Zawhna don hi ward committee hi ani turanga function ti ritu mem ti kha ron chang to tho nain eng ti takin nge function ti ritu veng chung what the veng chung tin mamo te kha kan lakho manga kan sai howanga kha AMC atanga ti thai tur ang china kha chu ti puitling kan tumang ni tak chu ni kha Ramhlun Venglai YMA Shrine tu te pon nan lo chin chia khyao do na thantlin nge ni huna phei chuan ni tura kan ngayanga kan word chu word chak tak le word intinge thangduang tak kan ni nge tur po kan ngai ani chuan Zawhna palina hianin kan lut le nga langa hi Ramhlun Vengthar YMA Shrine tu te ne na tanga Zawhna lo lut ani a education chungchang an ron te tuna Zawhna kan ron chiar chhuat thin hi ani na ang hianin kan ron chiar chhuak ke mani hianin han kai toy po kan nei lem lova Ramhlun Vengthar High School building thatak le changtlung tak kan nei theinan engtiam malak nge itum ti kha ani phota ichuan apahni le na chu Ramhlun Vengthara zirna in ma sonzel theinan le mitamzok Central State Civil Service an tlin theinan malak itumem an ron ti ni Zawhna pahni ani chu poi mo takani Ramhlun Vengthar High School khu otu ma changin ka sheto he education fee la kan omboka Ramhlun Vengthar no pang hi kan school an kal nema kan school chang hian an pass chuak nem to boka tam tak local sawna chan chu an school an veng school enge building thatak te enge modu thu samang thap an la nei lo wang te po ani mai thaya ti changtlu na ngai khop meya ta khwanin ke zirna lo tui chuanin khantlin te kaloni chuanin AMC huam chhunga kha thil khati theilo ni ma se state sarkara achangtlun na turin thei to pin ka bei puyang chu ka ve ka ngai poi mo lu tuk kha kha chu topana ti chuanin a Zawhna pahni na kharam Ramhlun Vengthar azirna in ma sonzel theinan le mitamzok Central State Civil Service a antlin theinan malak itumem ti khan ron zot bok che kha Zawhna poi mo takania career guidance kan leite apoi mo le in ka sia chu so chan maria zo career kan ti te po so pushwai sena anti de so mi changkai tak mai ania songte bangyen ta ang ila anti te ang kanin sheveya tin kan veng mi nge kan veng tlangwal fel tak mai rin puyatlaw spectrum coaching te antia ani te han no pang tam takan cher chwa ka iti meyang ani te chanpui na pon hey khatia ang career guidance te han nei ta ila tin akong te ani te le midang po anyang an om chau meya khangte nen khanin malak dan te ngai to ilangin chutiang chuanin Ramhlun Vengthar zirlai no pang tam takhi kan promote thein ka ring ka thei na chen malak lo tumang tak chu lo tling ta angla Ramhlun Vengthar tan chuanin kol a eng le zual viau do na ni chutera ti chuanin Zawhna pangana kan lut le nga langa hi Pu Liansailova ex-minister le kumsang ni sompariata kan bial Aizol North 2 Congress MLA candidate Zawhna
ani a kanrama political party te le sarkar lo kai shwai tu te du thona le dem na thu hian social media le public platform shang alwa tam hle maya tuma mi fel reng an om lo ti thu ang hia la soi thei ani ome ti chuan zo na pakhat na hemi chungchanga imi mal thir na le hu dan nge ni le chuan zo na pahni na ron ti le ngala mizo mechia te hi kanram election politics a pen chuak in an la tam lova AMC in thana an kwata a dintir ani chau don ani a kanram politics le sarkar in real bol na thazok siam thei turin hong tha ane be seina inayem eng ang zongin ti na ti kha zo na kha aron in cher chuan viau mea zo na pakhat na tang khan min han chan sak le kanram politics hi ni mimal in be na te a ve na sa em a tuna tu ma hi mi tha fam kim kan lawa mi perfect kan lawa tlin lo na tam tak kan nei theming ka sha a kan ram shwai tu politicians te tam tak na sa takaram ta na an tho mol lain khang kan chief minister local chhuak to te inti te ang khatiang kara khan ram ta na thil tha tak anti rolin mishing te chu ka soi ang khan dai pel nei chang te kan nei ve a du thu sam lo na kha tam tak an lo ve nge yanga kha personal thil te wa in chu the wa khi ki chon cha ka ti lo an mi mal nun zu zu ti sak chiam kha a cha ka ti lo ani chulai ko nga chuanin chu ka chan na ni me se ti chuanin zo na pahni na kha mizo mechia te hi kanram election politics a pen chuak in an la tam lova AMC in thana an kwata a dintir ani chau don ani a kanram politics le sarkar in real bol na thazok siam thei turin hong tha ane be seina inayem eng ang zongin rati ni mechia te hi tunlaya chuanin in chung khura ringot kanom to lawa abigin mizo mechia te phei chu mi patam takhianin an thluk to lo ani kan siang alang topani ti hian chuanin AMC bi ka mechia te tana si ta lo ve te hi a tha ka ti em a mi paina anti ang zong hi mecheng kan ti ve thei ani ti lo lan na man ro poi mo ta kani in ka sia a ta chuanin kha tun ma te chuanin mizo thua enge chongupa ate o kha meche finin tui khurra la kai lo anti moni te kha adik lo zia chu tu na hianin lan chwa ti rina oma chu wang chuanin a tha khatia tin mi paina an shiat puilem lo mechia in chung khura te thil tam taka thil shiat hi kan nga ve ta a chung chu hemi chungchang AMC lama po hianin changkai na tam takhi a ka ringa chuwang chuanin mechia te tana hetiang remchanna tak alo te hi ram ina ma kan son pui ka be se ani adik che alo te lo ti ngal ila nang po hey school principal te nia mi pa fa tam tak le meche fa tam tak po meche principal in zirtir chhuaka an fa te ti vak ngai nan she to lo tong moi lo ni lo ta se te po ti khanin do theina ne te fin na te ngai ve nia chuwan jon ro rel na po khanin thui tak chu kan ngai to avenge yang ti po chu I soina enga chuanin ngai dana nei thei ani chuan zo na panga na ti khan kan zo le to a zo na paruk na hi kan en le nga langa Ramhlun North YMA shwai tu te hne na tanga zo na kan don chu Ramhlun market Ramhlun North market ni talo Anthurium ho lua Aizol North College lua Industry and Commerce driver lua meg te hi enge malak itum dan an ron ti deu top me ni tin ye chanang poi mo khop me he Ramhlun North no kan ni boka lo ve char to ania bazar kan nei lo ringot mai te kongsira chome te kan zwara athiang lim lova bazar kha ani na tur angina function lo renga chu YMA zona di boka YMA tenen ma la hovila chang hovila YMA chu lo po kan NGO dang tenen khanin hei chu thei top chwa ka tu mang ka ngai mo lut tuk ringot ke ma po hian ani le thei to ba khanin eng step tenge
thei to pa khanin engtia ma han lak tur chi nge nyang step ni khatal min han shil them o achin chuak a omzia kha basiat photanga ya enga tinge bazar kan man thailo enga tinge midang inan lo tak ti zong kha chu chip chiar da pa en fek phota nor chuang nge khai to mani mo khatia angchi kan ti lo cham bazar kan nei don lo thla ta mo veng lian ve reng ruang ramhlun no te chu kan veng lian tak kan ya bazar mu mal kan nei lo hi chu ve om takani ke chu ni lo ami pui mi mer pon an ve yang ka ring he hi chu tak chu ole Zawhna tha tak le chan na enge hlawhtlin takani ti to me yang Zawhna pasari na kan kal ngal zung anga he hun hi kan nei tlem to sia I tu na hian Laipuitlang YMA shwai tu te Zawhna kan han chiar chuak le anga Laipuitlang venga mi puiten pun Kawmna Laipuitlang community hall a chung thak ngai le recreation center kan nei mek te hi man nok thei ani na chungin man tlak tak ni tur chuan ti changtlun chhun zom ngai tak ani a AMC ward number 3 a hian kan IO councillor hlawhtlin lo ni tala henga te hian ma min la chhun zom sak angem ti Zawhna ani a chuan Zawhna pakhat alo tel ya kan war chhunga thalai ma ania in todel lo den anin todel theinan ma chhop ineyem lo nei tala I ma chhop te enge ni ti hi Zawhna ron nungan ron zo le ani a Zawhna pakhat na kamin han chan sak thengem community hall chung thak chung chang te kha community hall kha o soi ri kha chu ka sheve to a ma po khanin chu a thei danin fana changpon amo source dang changpon amo a thei danin malak chu kan tumang tin recreation center kha chu ni china po khang ka sei to a ka chu poi mo sa la tak to khan ni sim ka han kal vel khan tin Laipuitlang khi mo an veng khi chu tiang lawa chuanin momo kha an nei vak pon ka shelo an kora thiang lim an veng a fai box si amo en ton tla tak men yan veng khi veng sang taka tla kan ni mo chu wang chuanin an momo kha an momo ang kha chu ti mitlin sakan ngai ni ti chuan Zawhna pahni na kha kan war chhunga thalai ma ne in todel lo ten anin todel theinan ma chhop ineyem lo nei ta lai ma chhop enge ni ang he kan soi bel du chu reverse migration ang covid shipui kan ma chon avangin kan tor avang hianin helaya na nei sa te pon na te pon nei lo pha a chumi ba ka phai lama na thok te pon ron ho ri me at hian thalai na tho nei lo in to del lo ti to me ang tong moi lo ni lo se kan du wang po ni lo kan kan nok me a heng te hi nge ti na ania Zawhna kha min han san sak them thalai na nei lo hi kan tam khop me a rampum ang hianin tho she hi nei lo phot me la katia thil re hi na sang na niam hi thliar hrang lovila na tho tur kan zon hi chuanin alo ve zela tun covid a po khan ti taila he mitam takin siam ten zur thiam pha a thil an deliver a thil an zuara ti meyang tho she nei lovin eng mo zuar thil zuar hi an ron tamania leisen lo hi tak mo ma se azwar tu te kan ena chalai veng vong tak mai te po hian thil an zuar na sa nia an ti thei tok ti hian an tei so me a number 1 a chon na tho hi han she lo phot me ta ila ta chuanin khami china zon na mulo anga kha chuanin hei a thui ve de mai thenga hi kan sarkarin thalai te tan enge zon na tur hi na sat takin ma la ni lekha thiam te po an nia sarkar nai na dai lo awangin entrepreneurship te warta zoram sarkara chuanin hei planning department te metmok te MZU te ne na tangkopin IIM Kolkata te nen te in zomin mo na satakin ma la ni mi tam takan khai chuak re nga tuna po skill development te tia chu as a whole angin Laipuitlang a po kan tinga Laipuitlang lo po khanin khatiang zong khanin na sataka zon na tur ang kha
in ma chop theina kha omani chunga chuanin kongko mu tu ni a thei top chopui kha katumani chalai te anga phe ka chong ka reu la tu ani amo ka kong in sial puya in ko kha ani de over ani chutira ani tak chuti chuanin Zawhna danga hian kan lut le nga langa Zawhna pariat na hi PM Zomhing thangi ward number 18 AMC Councillor Hmeichhia tuna term mang zowa chhuak ta Zawhna kha kan chia ranga kan han ngai thanga hei Zawhna hi aron in church chuan nol mea pakhatna chuanin AMC Councillor ni hi idu wang le tumwang nge Hmeichhia ni awanga sawmna i hmu wang ti kha ani a pahni na chuan AMC Councillor ni tala malang itum dan ti na hi chu ama a kan lo chang nol to hi chu chan ngai lo da ta ila chuanin Zawhna pahni na term ni lai AMC kan hmu to khan thil ti that le that lo soi tur sia em chuan Zawhna pathum na la om le a councillor tha ni turin engber hinge malak na tha ti kha om le boka Zawhna pakhat na AMC councillor ni idu wang le tumwang nge Hmeichhia ani awanga sawmna i hmu wang ti kha min han chang ngal ta che sawmna ka hmu awanga o ronding hi kani ti chuanin ani ile hi Zawhna hi klemin kan zo bel chenga intika tang ani le AMC councillor mo politics a mo he ram nuk khoi thil ti mai la he tiang anga hianin I pen chua kang ti hi I ring ngai em hi school a khan om deu char ta a hengi I dream a han lo tel ve ngai em ka pen chua kam ti po hi ka lo ring ngai lo reng renga amaro chu ni kum kha kan sha che in covid awang khan kan in khung chup mai lai khanin he kan kot me abiak ina umawang son bia ina son hun ka mang tamani bible te ka ba chiara ka ba tong trai ka ba a ti khan ka tong trai na ki kha adang ta ni ram shwai tu te ta na ka tong trai na kha alo na sa talut tu ka ni fin na te rem shan na te nei than thei nan le kan ram ma son na tu le pathian tri chunga ro an rel theina tur hian ram shwai tu te tan yang ka tong trai na sa ve talut tu ka ni ka tong trai na subject hi arin thla na talut tu ka mo ka ve chho ve ta ni a ma chuanin khatia angzong khanin ke ma thok vak lo na sa tak mai hianin ni tin ka tong trai na ka pel to lo re vo in thleng hianin ram kha ve a ma pon ka ve thawa a ve te chu in ti te ang ve lo kan tak po ka ring chia lo wa kan ram dan kan thlirin kan du thu sam lo te eng mo kan nei chewin ka ringa ta chuan ni kuma chang hang ka ve le zwal ta ni a toi zo in thara wa changin iron ve ani mo wa changin ka ve a chu ni ta de u kan me chu tu na po hianin chu ne ka ron zwang lut ve roi me ni tin ka chong chai na po hian lalpa erawh pui nan min tlin ti ro ka ti tok me pathian a chang khan try na sakhat tak ani deuh top ani mo ani tak chu ti chuanin Zawhna pakhat le hi term ni lai AMC kan hmu to khan thil ti that le that lo soi tur sia em ti kha toi te chawin min han shin them a ti lama kha jong ka lo chik lu tuk bik lo wa tam ha sang te kha chuan mo ti that lo ai chuan ti that chu an nei fek zok ka ringa ama fanom ngai lo te fanalo oma chu chuanin veng tin in kalpona kong te hei two wheeler chau kal theina angte step siam te thil ti neu kha chu alo tama tho that lo ai chuan tho that chu atam zok nge in karing ani le councillor thani turin engber hinge malak ma tha ti kha alo la om le a kha toi te min han chan sak le te o kha tak kha mo poi mo khopin ka sha a khani china ka soi to ang deu khan Mizoram sarkarin chalai te khane ka ve em chu mo chalai te eizonna kong dikko mu na Mizoram sarkarin na sak ka malak na hian planning department noya sak takin man lata a entrepreneurship ten warta chalai tam takin eizonna kong an muchawa hei sarkar na thoklowa in todel na tur ang chi hi mani tuina laina industry te chu farm siam kan ti te in todel na tur ang chi te atam em ta ni kha
chu mi ko nga chuanin hlawhtlin lo ni tai lang chuanin ka tina sangatang chu ka ve em ka thai to ka chuang thalai te tan hianin itin sports lama te po lo ni ta se I an kalkong tura khan kha chu kanin hai chuak zelang kanin hai veng zelang ka ti khami ko nga khan tin chu lo le chu kan socio economic vel a hi ama kan soi tong khan kanin ka ra zaw lut tuka thele hausa te chena chuan tui in tur ten ang ringot po tui connection mu phalo te mun ha du thu sam ang nei lo chen na tur ang chi kha atam khop me chu tiang ko nga po chuanin AMC ni na anga mir theite dom kana khosakna ti me yang khamia kha choice na re theite khai chhuak kha katum lut tukani thupui berani de top to ni mo thin lunga chon karil ruwa om ang hi ka soi chhuak thiam lo ma se ka ve khop me khang pani te khan chu clear tu te le ngai thla tu te thin lunga le benga po a chiang thokhat viau in ka shia thalai te khovela eng dona tin na tho nei lo te po kan kyang sok sok nga mi tai matan le adu tan chuanin kong om dona ni ti kha that che tan ka chuan ti ngai na lo om le don chuang lo ti na chu ni ai soina enga chuan ti chuanin hei Zawhna top ber hei Zawhna kan don to zinga chuanin Pu K.Romawia kan bial ward number 3 AMC Councillor tuntam mangzo ta cha chuak ta mo Zawhna hi han chiar ve ta ila AMC fund in nga na puiber Central Finance Commission grantee 15 Finance Commission chuan hmunhnia aron thensa a tight le an tightin hlawhtlin lo ni tala ibial chunga tight le an tight fund I man na tur eng proposal nge isiamang aron ti ni tight le an tight fund ti kha 2020 to 21 an ron introduce thar chawania lo man viau na an lo ti chin dan ti po kha soi tur tam vak lowa tai ta kha chuanin scheme omsa engma po pen thelo chu mi bi ka man tur chu lo ni ta plan sa vek kha chu rainwater harvesting le solid waste management hi ni ta chuanin tuna kha kan AMC chuak ta kan councillor chuak ta K.Romawia po khan tui zem te sem kha khatia ang chi deu te kha ani ta chuwang chuanin min tui an lo tui hiang nara an lo nei theina tur le an lo ol samzong na tura malak khani tamaya chuan khami plan sa anga man khani me solid waste management po kha plan sa ni wangin khami tan khan man thak tura da ani me dik tak man kha ani deu top ani mo tin an tai da kha chuan ni china kan soi to ang khanin thai veng chung tin mamoi nang lo no ai ni kha chu kan mamo na chewa khanin kha fa na kha chu kan mang mayang veng chung chei na tur mor that na tur mor kha ani top ani mo ti chuanin hei Zawhna kan don chu azawa in kanin zot zo ta der maya atop na ka zo du che pakhat chu tu na tanga kumnga a hian hei ron hlawhtlin nge lo ni tala engtin nge ibial hi imudan tu na tanga kumnga a chuan kan ward hi alo om dan tur han soi ta ila kan approach road te lo that to do na wangin veng chuan hnoi lama om ten an mamo ol sam takin an la thei to anga chuanin bolhlo pai te po motor te po lo lu tanga kan bolhlo te kha bolhlo pai motora te kan da anga kora te mo arem chang a pai to lo khan ti khan kan water veng tin kha alo thiang limin alo fai hle to do na tin chumi ba ka recreation center te kan ti changtlun do na wangin infiam na lampanga thalai an hankal te kha nge pel he tur ang chi te kha an pel he to lawanga tin he kan watch sport complex te kan nei ta kan van nei ya cricket team te kan nei tha tin basketball te po ani football khatianga kan lo changtlun ze chuanin what sport lama mason berle
Mizoram po ma po India ra ma po khovela te po kan lang pha thayanga chuan chu lo le chu tui khur te kan ti changlunganga tin tui hna te po kan hum halanga ni china chai fan atanga khanin rainwater harvesting kan tia khanin nge khoilai public place remchanga te ground te tanki te han siam ta ila rainwater kha lo khol ta ila ta chuan tui tam them Mizoram te phei chu ro tui tha thiang hin boka khatiang tu te kha kan ngai to tel khangai a hun lu tuk to ta khatiang te kan ni chon tui kan lo har salu tuk te po hi kan lo zia pha in ka be se ya chuwang chuanin aizol khopia chuanin chu thalai te in to del tam na per Venglai sport theina berate kan chwa thei ka ring ani ni tak chu anga hlel om hle me tu nan ranga kumnga kan future chu bright hle me AMC ward number 3 a omte ti chuanin income na hun thatak min pe a Pi Mimi Lalhmingmawii Ralte Congress Candidate AMC ward number 3 ikale zel na tura le tun in thlan lo mai tura in contest na tura du sak na sang ber kan hlan se a hun thatak min pe ka wangin lom thu kan shin se ani kalome